na okoba bia the flag di no ebi msi ni ka anim na ba bia obekọ ye wura ne bekọ Ghana flag na se ye flag bia o nkofom patani a wokodwa o se me come nchia obi akoro obi na nchia o as a matter of urgency say ye ma ba bia let us put a stop Ghana nye ba bi baako Ghana nye ba bi baako amanyofo no every night for wo kasa wonhwe ye every night for wo kasa wonhwe ye Ghana nye ba bi baako Ghana ye wo north ahemfo akase wo north bi ne bono asante ne ho ti se mbobro wo fi se wo tweba ko ba bi atwam ko enkoto buo momo enkonkoto buo momo boro ya bohu no ombe buo papa so Abusia me mamu nyina akwaba embra Nyansapo TV so se me ka se Nyansapo a geme so se ye sane ne badwem ma kwan so ene so ye san die hye bio ye bedi nkomo de se ne efata de bebo ye nyina ne enya futo bebede so afrimu me so be subscribe to channel no obe like obe senya share na fe comment section wo so eye wo dia eye na wa hye wadwen ama no ayefe na aboa ye nyina medin ni oba ye asuama ye bo a matna si me ne comfort black na ebedi enkomo nana age yen fel so ene so yesi busumi fufuru mu ti eni age se yesan abeto no ahoodin mu ene nana ni nkomo ni nyina na mesrew se ahyase enkosi awieye no ene ye ntena bibi be firi mu aba ama wo so ode abobra no ama no ayeye nana nyama wakwaba bibia boko adwuma ekoso kama bibia ye fine tende ya de benada yiginem Adai benada ti ejinem matiase Akwasidae anu ya na etwam o Akwasidae se na Akwasidae we si ye efe enso so asan kofa asem aba cha Akwasidae de se ye efe a o se ye efe sa afi bia ne de di wuram asa Akwasidae di Akwasidae di kan ni di kan no nti o se ne masesa nyehu pabene ai di betwa 2026 ndi do behu bia na ye mensano adwuma ama me hwe video ni mama hu wo ho wango bi na le bia na ye ko ya na ye kamera koto yeso ye protect ye ho ye show man yi de se ni ba bi wo so ye de hu sie kakra na ye hwe de ye ko okay matiase nti bi wo akote that is obi ye life no timi ko taase ya ekikiwa no obo wura so ana we yankikimi ana we nya akomfo de we da form boko police for de ya matiase afi bia ne de de hya ase ti we police for de to ye hwe IGP be yo hwe matiase anti ya na efiri ha se koy ne ba o kan ase mi remfi wo so we benfo mi benfo o dari buruburu na be ye de obenya unya be ye de obenya no aye Akwasidae ama yase hu benfo foforo wo Ghana abenfo na ewum nti yo sizes yo mo mani brade wo ho be ye ne ni brade ena wo ye ne ya kuma ye man nti we ne de okohu ye ne ni brade ana de okuma ne man ye na Dormaahene oso ye benfo okumko be ye bit ya ta hia no unhia no dabi be na so ye benfo nti ene ye na Dormaahene be ye nko Dormaahene be ye nko na sa be ye nko the whole world say na no ya benfo day ye di na America mi ko bi benhia no abenfo day mu di na America Ghana benfo nyina ko hia wa America enye Ghana benfo nyina international benfo ewiase be nyina ewiase benfo nyina ye ko di na America o mo kan the Jersey as dey New Jersey na ne obro fotem New Jersey ho na mko dia meeting abenfo do pa check we abenfo dey ho na ye ko di no wan hu no ho man hu no ye na so ye benfo na beye o kan ho asemi na o se o kan chi se ono de o de ya de yie nti wa wo mpese wo be mane man yakoso ana se wo mane man nkoyi a o mpene ono wo be kwa no pa wi anwumere anadwo bo menti ne me biase ewura Dormaahene so ye benfo na o de ye ne man yie enyam bi odi akonwa betum man records odi akonwa na how many years ni wotena na konwa na so how many years ni na me check
we check here na no kwa 25 years ni Ndide no ayama ni kuro na ori ye ne man ye na Dormaahene den wa ayama ni kuro no na sere wo siesie kuro mu hoi se kuro mu ha ye feel se bia be ko bia o nante bia dustbin ontimi nto bibi nto abonten wo Dormaahene fa ho ni o ye kakane a wo se touch ye kampuntu djuma wo se dustbin so bisa se den na wa ye bia wa ye bia meka bia mpuntu djuma wa ya ma ni kuro manfo anya djuma ye fatre ye bia ni kuro mu obi ye bia wo se dustbin na zoom lion kase na kura wankra na kura tu mu kase na Dormaahene zoom lion na be kase wo se wo de dustbin sisi o sanitation hu hia na dustbin de kuro bia ye business center bia no ntimi fa dustbin si ba bia ntia na niam bi wo anya nwanwa kuro nketo na timi dustbin si ndake se ni fa dustbin si na do ko si wa bia ape bia su bibi to kone masa te sa akra business center Kumasi business center fa na de dustbin ko si oh obi ani abere to beto be ye business akwa wo se wo de dustbin wo ba na obi atomato atwene ba bi o hwe obi afa ato akone ama for fiscal na for ni abere ye nwuma akesi o di dustbin asem de ye fanto nchen na kan ye ho ni enko na dustbin de yo on se Akwasidae eye IGP ene ne wura anom ne mrante nom omunyina Kumasi eno mo bae asante mamu ha no mo bae na ba mo bae nyina ne se o meda ye wura ase de dikan se obesra won ewo national police headquarters obesra won inside ni nyina achi no so o ma sante e group bi wo ho no mo a eye manko a ye de wura din na ato won so royal ladies and ato won so na first time mo police adwumanim ma no ho twa won ho akwa so se na omo first time a omo ye parade nto be so mbe ye kire ye wura sense odi ni dia to won so nti be so mbe ye kire ye wura okay nti no e na omo baaye no mbe ye kire ye wura so ma ne ye fe Akwasidae se me ye so hu videos ni bi o ma hu bibi se me ni tua ne da IGP ni ma ye ensem na omo keka je na mpesem tibie enu na pese wote ye ni kan ma IGP abaso so why do oye we ni boda baso ma me waya ade na ade ba ko a ha me kakra bibi how ahyase na oto ne nsa efre ye wura no eno na ha me kakra by me wura mu no na ye ni yi mu ano no on se akwala nto ne nsa mfre panyini panyini na to ne nsa fre akwala na se akwala huru ne nsa hohoro ne panyini ne gidi nyini didie na no achi no na se akwala no so ya ade a panyini so de nani monyam abeta achide ba we na amanisa ko ba sa akwala ne momato ne nsa afre panyini na panyini na ko no nso so ba beda panyini na se okay ho ne ha me kakra okay ba ni nyina achi no na panyifo so ba cha dwa ya na osisi no ho ade mfasodu bi aba because my first time wa me hu se asante hene akwa visit police for na police for so se o mba beda na se na be hia ade na nya me nwanwa na me mi se sebe engrofo wa be ka ho nsem enti we nya nwanwa se asi yo ya da IGP ase awie IGP visit uwie boy kafra na esaye mani gise wasa atiku o mu police for na ye dia oyewura din atoso na ebeda na se se ayonkofa woni yewura nyan die ommo yewura entuma ene na bakwasem eho ban maye na se bi nkrofo bi din se hunu ankasa ewo man nim IGP am mahunu se unya point ne IGP a fa ho ne de wo ye wo man nim ono na akọ school as a police ni correct de o ye bebo ne police adwuma ene wo ye ene o so wo ye obi bai no de akromfo nkwa no che wo mo obi suso bai no de no ne nyontofo nkwa ne nante obi su aba na so ne santehene be nante a wo ne ho akoka ontimi nka ho asa ebi asisi bebre de lumba tiasie ni ma police fo a no mko chia lumba ebu nkotodwe nyina nti enne no se police fo bi so aba na so mo de o mo ne santehene be hwe abomu a oni tra wona ka wono tumo obi we se ka wono pado me me ka sem bia IGP medanase se odo a oyi a kira sante wa ya de na no shira na ne ntu ne post no o fira IGP na hoye afra IGP da mini be bia woko bi o ese asi mini be bia sande na kese mu anu na be ko pension de a mini ani o pension a o mra metana sante ye be hwe no
Metna Asante mo hwe no. Metna Asante me be hwe na akofo se Nyankopon beto ne nsa afre no. Ye dia Asante o kire do a na ye kire wo do. Wo se kire me na masa kire. Right. Matiasi. Onya asem bia so aye mole. Yo kwa ama no. Matiasi. Yo. Ana wa dana se wi afi de metima to aso. Ajo. Metima to aso de a. Ene na Dormaahene se. Dormaahene biem. Se na enkomo ya na eguso ye die. Ene na Dormaahene se. The IGP ye e wa Asantema mu ha se ma ye wura. Asantema wura. Na Otumfuo no de obeye ma no. O make IGP make sure say obey bia ma ohini bia e wo Ghana ha say jaka oh jaka me de Dormaahene jaka minye ka sen ase de be ye ya wo so wo ye o ya ye wa bia na ni bra de bi sei na de Santehene na hihye mbra ma IGP say on fa ne start ya na senke ne kere ye obibi ye de be start ya senke panyini bialu ya ne nkensu ansa ene senke IGP be konkwala ni nyina aso wi anu aboyi wura ho na nko wie no mu se ye de panyini sha ase ye de akwala ko wie ade ase na Dormaahene wo ba be ken ye pe ohene kra eye police adwumayekofo adi kan anano da gaman chekra wo ne de kan by France na ye wura de ye bayi and wonya for time de bia me ka se for time ne ani bre mfa ntena ba bi so so ye bayifu afa bo awukuro mu Santehene bayi ne no de ayama Asante aye fefefe wo de obayi ne minim so de duam mfra wo se wo de nam policy o wo betena social media be ka se wo de o magalamse ma awukuro mu da ne wiase asai na Santehene to otu galamse enanye na wo volunteer boot e so ko chi galamse fo ti galamse fo akọ de ase no okay masa e o tan ene ne bayi ne nye bayi papa enye ni mutie ya na ase ni monyam sei e na opra man yinfu akanyira no I fancy ahemfo rank no da he a okopere yam obi so IGP betima call esrem so ahemfo akese wo ho onko shom so ni monyam sa e me se enti wa school sin IGP ana eno Dormaahene nim nyansa sin IGP woni ma bi wo ho a ya mommo mfa me emfa wo tan ni ma bi ma me ya de sa na Santehene kodie afahye wo UK uzo kwetena America ko sere sika so ti ase ade na de bia de be papa ne be ye bia no Dormaahene pese wo ka ho asem un se do kan ne ade na IGP friends Mahama born no friends Supreme Court judge okokotokoto da ase no de ene on de o se abona ba so asem be do wadi as a judge yes Dormaahene ye judge da be no odi asem ye hu bi da eso so ye judge o je kekia the company judge ni bi ma ahemfo aka nyina ade no company judge ni bi ma ahemfo aka ade ne board aba so ne yanka se wo hene bi o ye judge bia no anu so ye mo na ba so no nko na akọ law school ade asem kra na ya na ekọ na so no nko so na akọ law school dia se ne Santehene so nko na konnya di mu ye woni ma bi wo ho a wo ye wo hene menye mankola bi mfoma no antutututu wa no Dormaahene aduru time se wo se o hwe ne kasa yi Santehene na frɛ IGP se omra na ye ka kura nka IGP mum na frɛ Santehene ma Santehene tu ka free kuma se tu kran ade no kwa wan kasa de ntina wato ne sa frɛ na se wa ba beda na se no be hye ne monyam dia wo si afali ede na ekoso o man mu ade na nipa peso odan nkontompo se no kure no odan nkontompo se ne kure ade ye hu ye kan no kure ye no kure kan nkontompo ye nkontompo eso ye pese no kure ne ye dan ne nkontompo ni abeda nkontompo se no kure ade o man dia de nko Asante nya ne fa ahudie 1935 Ghana nyina nyom fa ahudie 1957 Asante nya ne fa ahudie ansa Ghana de eba ade no otan be ho asem no mo ken ade Asante di ni ti ato aye no ade na doma aye ade Dormaahene watima tu ohini bi asi ohini bi wo Ghana hada wan kire me so obedi akonya 25 years ohini be na aye ade watima tu no asi hine ye friend say sam modua mo se mo de na di akonya mo ye manjimanga chatia abemen ama na abemen so odi akonya o so wo ye dan o e na woni nam se wo we law school dem say de law na ye woni ma bi wo ho a ahemfo no mo nse kire wo mo nkan kire wo mo enti we nyina ekoso no Asante re ya ahemfo de no mo ye obi anyi o ye nku so obi aye bibi ka se black man no nye so ti ase e ka we ba ye nanka ye ka flag ho asem na ya Asante flag na flag no obi ya wo bi o flag ye o mo ka ho asem ya se IGP ba ya ko pega flag obi ya wo bi Santehene timi tu kwan kwa buruchire se nan se okwa America o mo frɛ ne se o mekire o mo kwan ya fa so ebu o mo man
ko ye ko ya Asante flag ni Ghana flag ni de na manka senye Asante flag nto ni ho agoro anka mo hemfu na mbakire emfasode de abre Asante flag ni de tie ene so obi ye bi nana Asante flag no ye hwe colors no de gina homa so de di kan ye green ejina homa de green no ejina homa ye forest no on say titina Asante ifri Egypt e baaye no o mehu forest kesi a no obi ante kwaye kesi bi antim obi antim asase baatan good ene niema bibiri mo so nti yehu forest no honhom no hu forest no e be ka kire wo se de bi nya asase bi obi ante so yenko tena so nti eno no eye forest green eye forest ja o ma kwaye ena de de toso bi ono ye yellow hun se gold no ye sika kokko sika kokko a ne wo asase nim nti ma ye ba betena so ena tuntum ne twato black eno ye abibrem na ye baaye no emfaso dia e benya ye any forest any gold the forest gold ena abibrem no eno to ena ye black no nti wo mo so wo bi no wo mo mfa wo mo de mra wo mo kire ye na symbol bi so damu denchemche eno na akọ sante eye crown no a eda sante hene ka animu a na nsen na nka ndisi fuo bi se mde ye ntoma no ombetutu se wa bi bo Otumfuo ka wa hene bi bo ka ho bia ombetu eno asusu na sante hene fura ntoma na ededam no fe ne denchemche atiase obi ani sa flag ni so flag ni dance colors so e fe de yese ani entiase ke we gina o ma de we je obe se ne Dormaahene so mo obi abonfo so mo flag ni bi bonfo wo mo flag ani se ne ayi obi a woni de ya so forest obi a woni de ya sisi enti aden na obi ko pagya ne flag ya ene ho na empagya ne krom flag obi a pagya ne de enti e ba ne se na Asante de e wo beka ho asem ebunu so mo flag ebono wo mo flag ade Dormaahene ye no nya bunu ni bia na support no se nana de nana Dormaahene kai ne se se bibi se dwabo bi asese se IGP ana se president na eba bia aya mfa Ghana flag ni mom ma Ghana flag ni mom so na ono no ogina ma Ghana se nyina ya som Ghana flag ogina ga ho ma Ghana na ogina ho ma hwan aya na okoba bia the flag di no ebi msirika anim the flag be sinika mu esirika anim kura enti ade na wontumtum se flag so nim fa so dia ontuntune o se dwabo bi sa ase na ya na o se ona ebo dwa no so na ebo ni dwa dia obetima ya sen sedo nya dwane na wo kwatani a wo kodwa o se me ko me nchia obi akoro obi na nchia wo enti ade na wo ka so nchia obi akoro wo nsa wo nkochia obi obi na ye na ade e na waye e na wo kire se ye wo flag bi edi ka ba ya se na flag we ba na se ne nyina ya kan ho abom tu flag we hu flag we woni be na wo woni bi anim nje ba ne se na wo se enye o se ma Ghana flag ni mom ndi mu enchen flags na aka ni nyina flag be ho asem no okay de ye ka ho asem ya wadawo ma izo wakasa ma Ghana na wakasa ma henfo ye nyina Dormaahene aka so Appiah na ana we blogger onye PR no onye blogger so bo se asem bi e wo ho na se dika na so obi anka ono anka no nko ade obeka nti okan betima sesa de na Dormaahene kan ya watima sesa Dormaahene sha ase se ordinary si Asante so de ade na Dormaahene timi aka wasisa ye nhwe se asuminya na sha ase asuminya wontimi si yehu ya che ye wura si nti de na otimi kan ya sesa ye na bokudie so baaye enye bokudie kura asem kura na ye de ye nkwa ahensem mu so ati ase sampa waso wontimi nya ohun ya se agasete no ade abaka papa ne ntimi nya bi otimi waye eso ebono enkonya bebere ho Asante hene na edu enkrofo na di ade ho okay sampa ho na friend say nkranza ni nyina okeka ho nsem ise nkyera mu nyina wo di aduru ho bibia ni wa watima ya aye ya ma wo enti di enti na de bia agi so de wa no koto Asante nsem mu na se bia akola suko no ma bia pese o kaseti ya wo so ye hene akonya wo te so enti akonya ne kasa nkyera ne ta ade a wo ye no egu ne hu fia na enko hene di enka wo nya kwanya bia na wa kyerɛ wa bakwasɛm na wa tretre wo hiem na wa hu manfo enyema a wo sɛ wo ye boa wo manfo
So and it's a one back asante a obi me support wana and I want say ade be kwa de bia me kan say minim say ahemfo no bebre na nsua ba kwasem o ye ni bono hene wo ho Dabi beni ho ye ni bono hene Dabi ba ye wasante hene no kwere so ta say enti emu say ho say enti bono nkonwa no edo sese asante nkonwa na enno so nche no so ye woni ma bebre bi wo ho a wuntimi nye so ta say ama hene wakonwa nruma mpon hene wakonwa nruma sokoma asokore hene so ta say Dabi Dormaahene hene akonya nduru no nruma mpon hene enduru no ene ka so, nyina ya Manhyia ade nze nduru no Dabi ye wakonwa bi wo ho a enkuro na hye ase no ene e de counto okay so enkuro no dɔɔso a enkuro no dɔɔso na enkuro no ya kese a ene e de rank okay because em fan say me tuwe makonwa na konwa ba ko pɛ ne so a kyerɛ me a dimu bɛ makonwa dimu ba ko pɛ na wa enimu so enti no wontimi fa ho toto mampon hene e ma ne nyeye so ta ase na wo do ho akototo sante hene sa tam tete no omu nyina na gitu mu o se Ghana nyina omu gitu mu ahemfa na wo ho se omu kokon no na omu di nkunimu a omu po bi obedi omu anim e no mu yi asante akonwa ne sa asante akonwa ne ni omu anim mpo mu kokon e na asante timi di ne bo hye so no do akokon e na omu hye ne se what me di akokon adi nkunimu di a efiti na ekọ wo de ya to say president ya ya nto so aba ya nya wo hwe na mmom no ya ma otumi a wo betimi de atu hene si hene do ma mu nyina akọ nyara asante ase won kwa ne records mu say sante hene bi aso a kire Dormaahene bi do ana enso ya hwe say Dormaahene bi aso a kire sante hene da okay enti sa nyema we nyina no ewan enne no wo se won nsum no biemu a on fa ho ba kusie wo so be da na hwe a wo ye dan odu apoma Udua poma. Udua ne tua ha, ahwe ni podua. Na se kusie wo se na ye fra wa hwe a. Udua no betwa ara ba nden. Esen ho. Eti wo ko records mu se dian a, wakoto asante hene. Wo hye asante hene ase. Enti wo ye dian de na be yi. Sa tam na ya sa niema no. Hwe na me anya me nwanwa. Anya me nwanwa. Tete no, wa hene a no wo ho, ne ye fra na adwuma badu. Na nkranza man hene. No so ye friend ba fupumi a wa ba ya na yewura tatima man hene wono so edi ya ewo hoi eno ana wafa na wo se atu aso na asa ba yi ntomo na asa ba omo na asa ba ama ntokwa siye sa tam na yewura nko a wo se atu nko a na woni sa tatima ene doma edi bani enti tokwa ni mu pepa na encourage hu se da bi papa de minti ne nko ana obo support ne papa ene ye tutu ana omo vem mo so ti ase enti e wa abakwasem mu ama tachiman ho nyina ya amanfo enti na ye wura kam ana bakwasem wa se ni nua keto ne tachiman hene because kuro ne ya amanfo ana ode tachiman hene kotena ho okogiye enti sa ne ma we nyina ne sa ntokwa no atwam empuntu dwuma yanka ye hummom na abrofo no sisi a omu sisi ye no eno ho asem na me kura dem say Dormaahene je mic no na obeka sami jamfi ase hwan ye de gold board ahye ne nsa a wan yi akura ma ya bọ katwitwiri die we no ene de wanka ho asem na be na wo so na so pen goso open puntu e wo kuro enka wo ye judge die a ya sa apagya oposu mu die enka no ani se moto nsa frɛ sami jamfi na gold koko kura no ye mo musika mfanto koko individual na koto no mo de abra aban na ma aban na tuaka as gold board ye tema commercial bank akwatam sika e de akoto gold ama ya boka ye te yasoso de be ka se sami jamfi machi China fo a gold a ya die nya asem ketwa e ba social media eno ye afre sika na ye ya anya hwe emre no mabuso e na ya gi gold no ene de ya ni ankasa ya to ene de ya nya aka ho no yetuma boka still sina asa ni pawe ni na mo yenka hwe nkire ba police fu aba manhia ene frag ya pagya manhia no ene asa judge o ka ho asem na no aboga na ka emo Ghana anyam bia no police for no ba na Ghana sika na dipya take ti mo ba ya na debe omo do mo bas na ba na bas no kwa na tofu we
Any police Santi ni no tofu we. Egu mo so mo. E mo de ba he. Asho. Enti papa na nkasa no, unnim ntimi ne nya pe. E ma ne nya yie. So, where your baby wo ha yo dwen se ugu Asante ani mu ase a. Wan nkasa na begu hu ani mu ase o. Ade a yewura Dormaahene ye no. Enya ade se ono ankasa ne kurom Dormaa no krom ebi soso so. Je se de waye na adwene se ontie obi a oye mambofo. E na be ye nema bi wo ho obe so Dormaahene so. Di ulem no ndi ni lem. Wo fa ya owu ya obedi na ade. O so akire Asante no eticha ni. Ni ofa. O so akire Asante. Enti se nne no wa bana so nso akire Asante na wa be so ama ho a. So ama ho an. Na mo mutimi na Asante nye pe. Sa tam no kura na ketewa bi kura na. Ye ma ntimi na aye kakra kai. Enti nya de se ebesi. Enti sa ne ma na ekọ so no. Etimi fa school emre ho. So ti ase. Ye ntia na se sunwan omo pese omo bie port num eye na international. A o matoton sa ase e wo ho e de ama individual bi a plane ye ntimi mie mo dan e ka se etua aban ni tua ka aya emmoa enti aban ni ntimi mie airport num. Airport no. So ti ase. Enso so nipa ne ton asase ne ma wo. Ade na monka se ehwo ne ye twa to ho dada ade Akwasidae se de ye wura mahama ebu nkrofo dan tugu ade ne ye nkobu sunyan dan na atwa airport no ho ahia nyina emuntu mu ne ye mie port num na sunyan so entimi nya international nya na international eno de ye won hwere monka ho asem punto bi sa ne ye mpere punto sa na o se ye pre because se kuma se international sunyan international international takrade international na se nordness esirem Tamale, I was international. Baby, obi be gina bi otun fa flat kwa blochire. So, say first say, ube kwa blochire, this or kwa nkran, and those took myself to kwa blochire. And yet, some point to me, so, they be now the own fa kan kwesi ya, they be transit. Yet ya, let's say transit. Aden. And no mom na was senka when ya Supreme Court judge, ka oni aban ne kam tibom. Na mo hwe na niam bi ayem fumso na fatre bi, ma bie. So, na nya wo hini bi ohini wan konwa ho na wo ba be ka ho asem. Obi akonwa na wo be ka ho asem. Na wan ka so akonwa no, ka ho asem wan. Ohini a wontimi nka ba kwasem, jiso obi abakwasem. E na nya no kure na nya no kure. Gold na ebuo nipa no. Wo se wonyini na kraman de wotimi gini di. Ana ye wo Asante kraman bi a otimi anase Ghana ha ye won kraman bi disa de abrofo kraman wotimi help nipa ko dwam ekodiga ekọ drugstore ko to no de bre ekọ hospital ekọ na ebi wa Ghana ha no be di krama ho adanse de nipa kwa no more adi asem kra na nema bi wo ha na wo dwene ho kra won tiase da bi na me kra me fi akonwa kakra we kra me nya se Dormaahene yi enema bi wo ho ho hia ye ho hia edi so ho se de police fo ya be ya ofa na se IGP ya mo fa bi mbe ha so ena e ko de security ade se nya Asante sorry ya ye musa se ye ti se Asante ebe konkran akwese police fu ana ye hu ya so kọ en na kire wonpanyin die even IGP ne kọ kasa no ka se wona oto won sa frɛ won se mo mmra na Asante ne ba no dodo na anje andi na munim se o mo bua Asante o ma obede wa jom ko dodo na ma o mani bom mo se na obedura frɛ mo dim ko mba mo se me ma mo ma bi mo se mo tinko so ye woni ma bi wo ho a hwɛ Asante ye nkrofo bi a o sere kire wo mo a o mbe sere kire o do wo mo a o mbe do se ofi se onno no a mane nko ne baabi Asante ne ho ti se mbobro ofi se utweba ko baabi atwam ko enkoto buo momo enkonkoto buo momo boro ne bohu no ombe buo papa so o ti ne baabi koto buo bobi sai ne ye woni ma bebre bi wo ho a ehu nhia me kura visi e wo me manya 40 years me hu se IGP bi aba se wo to ne nsa frɛ Asante e wo ayonkofa we ye hu bi da enti wan kasa de course enti enye nipa fe efe bebre si police fo nye na police fo ge bribe na obi ekura hu police ni anu odwane enne no ohene no pese o ka nipa bom police fo pese o mo chese da bi ye hu nye hu aye mumu nti ne wo ho na niam bi wo ho aye na mo nte ase enti ne ye start bibi ne main nipa me hu se da bi ahemfo no mpo ye ben wo mo de a ene na hu bi ani ho bi obi timi de sika no da si police station ama police fo eno so ye be ka ne sei enti ye beka se na odi police station be kuruma de na se ye bechichi egu enti kromo from beka so mo premo police station ba be mana ba e ba ho e di justice ba yes na police ni ye obi dada wo ye wo bi dada ye wo ye bibia dada de bia oka ye wo ye bibia
ye ni akasa tete ye ni akasa ne ye support ampo ye we bibia asante ye we bibia we fufuo ye bibia ye wo ne ye wodua bi ye frɛ ne chenchen ene ne ye kɔboro e de ye atade so ene nya asase bia na chenchen kura pie so enti na bebere na afrom e ba asante rege be pe chenchen dua ne bi enti ye wona ma bi wo ho a unnimu a kan wa no tum so bisa wo se Ghana ha ababia na prekese tipia na ana babia na gold tipia babia na diamond tipia ye wona ma bi wo ho a san akun ni nyina atwam de aka ye mpuntudwuma abrofo isisi yen enu mom no se ye kan ye ho bom na se ni sutwa hwe na nsen a ye wona ma bi wo ho a o e mathematics ba Ghana fo hu ni se e spiritual okay na asofofo no binum e fa ho de twa ntro ne ho nkro ne ba so what ase ye wura mahama ka se obema dollar aba fom unu ma de konti ama dollar na aba fom dollar na ama na aba fom ni nyina te se say the gold board na o mate no individual ntime fa gold ne nko o be fa fi aban ni se o be fa fi aban wo nya aban ya ntimi nya bi so ase eti say no de o se wo ye ho adwuma ne se aban ne say ye be ma dollar na aba fom kura ne se ensore na mo branch wo abrochire ni nyina o mo krosu o mo ensore na mo branch ensore na branch te say Roman Pentecost CAC asore bia ya branch bia wa broni krom a e wa Ghana ha ya branch bia ye nkrosu wo mo adentia ye krosu san sore se mo esika nko abibi mo amedonyame dollar na beba 1 cedi ana nsode ne de o mo se sika no mo de ko enma Monday ko he dollar e de ko asofo ne de sika o mo de ko enti churches na ye free health say obofo adom chedua mo ene ya jaguraja mo sore ne de o mo sika ne wa ha ya e bia na obekwa na bia bibi na opeso okoye e bia opeso okoto dan bi wa brochiri a na o de wo bia akwakoto na bia o de na yire ne ba bia kwa de akotena ho se be ya base na wo ho no enwene ne ho nkro ne ba na bia ne nso ne ma bia o maboa no opeso do mu tukwan no do makoguo no mo so ye bibi kakra eno de e wo ho by Roman Pentecost ni CAC ni ho nso da kana de o mo sika nyina mo de kwa brochiri o mo sesa ne dollar o sesa na o de ko no de ko opa aban nya sa adwuma nka ho ne yen hwe se dollar no on hwe a ene MP kura baka so nya katua because dollar no be ba form ese MP for so so bim so dollar o mo so de ye ko mo sesa no so mo de ko sa wana MP for kura ntumi saka se na wa usika ese mo de usika ese asori ya gena Monday to Monday o ya boa no na puru atwa tum so enti ye wona ma bi wo ho a oman ne ye se ye ho kiri ye ena ye sika no so aye di no aban ne mla bonten meka ho ye sika na ye di no aban ne mla bonten meka no kure wo mkire Ghana fo ade sika na ye den sika na ye sidis na ye di ne nye ne atwa no kra na nye ne atwa enso ye se Ghana ye ofa ho die ade ntina abrofo no mum a ye hye o mase no o mum metwa number ma ye say 4 years ya wa bai ye betwa sika ama mahama say e bia 4 years ya wa bai e bia 4 billion ye de amount yusu akopim se besa o ho kire obebo bosia ade na ye ne yetimi twa sika ne ne ntwa ngum o mu sisi yen na nya sisire ende Dormaahene hunu nka enti ye wona bebere bi wo ho a e wo se ye hunu kwan ye be fa so a ye be boa ye man ena ye ne ye wo down no ne ma bi wo ne ye nte ase a mo meka nkire yen ba ye ne ye kuta sunsum ne de ye hu de ye ko o mama ye nkyiremu mo mama nkyiremu se bia bosi ye agide bebere be no enya bibi ntire o aban ne sisi yen nti na aba ne sa so ti ase eti Ghana anya Spanish ne ka ye musa se ukobokina ha ya o meka brofo ana edi enti na de brofo na eku ye hu Ghana brofo so de akyekere ye hu ye de kyekere ye hu a titiri ye nkran kra de ye tan kra kwa kra na o kase obi nkra wa nka brofo na o hwe anim aka da komedi konti so to wo ye bu ya beka konti bai de o be bu obi e bi o Ghana ha say masa ye fa ye kasa nya adwuma ade ne ye felice beka ye kasa sa na be ye obaka e na ye obaka aduru time say he asante say de bia me kasa asante won ma anya santini anka be yam ya wanye santini be yam ya pa na kasa be na meka nipa wa bon asase we super ye me because me ntika sa bia apart from asante ya na meka na mo madwene Nyankopon de ma me ne de utimi fansisi me da etimi abrochire me kopahwe wo ho onko e me koka de say I be Ghana for ho to konom kachu on better na say mfa say me call do abele bi na me kwa akoto na police for de me kwen ni ko busa afi na me go timitire ho e kina ko betumi se na so mo be translator ma wo kan mo be bia ma mo ko fa no we o menya bi wo ho no ma say no akase o ma me translator ha kan so o mu tie kasa na o mu ntie a no mo do be ko she wo de ba say do ko shemo masa ye ma ye de hia ye ene ma asante ye bibia hu hia ye ye boy ne ma hu dawu ye di ye ho dance so ene sirim first ka sirim bo woni bi de ye from entafo dai bi hwe o mu te se ntafo ai o baba bi se ekim na okofa ne nuaba
no kwere woni na so ko ne kremuni kra te ba bia ne ne betra nche na wo so oyo ompene da adentia so besua nkrofo bi su ban o me besua bi wa ha e wa santemamu so te ase e duru time se yenkekan ye humbu se bibi koso na se onua bi ya no be hype no o ade odi efe e ba okuroma no bi so hype ye nyina ya kekan ye humbu ye se ya wale hu do ma ntimi twetwam ya wale hu ya futu afra o de busa won se do ma ankura kuro na nkasa nyina akura traffic light mienu pe na wo do ma alwa ko o na se do ma de me ko do ma traffic light mienu ba ko me road na ba ko blank so ho metima ko wa ko kan traffic e wo ho na se minim krom ho na do ma de se nya kura na ma de se me ko me ko kura ba se 1 month kura mai okay so enti aduru time se ye wa boa ye ho ye nti agalam se ba ya Dormaahene untimi nya na unyi wani mu a untimi nya nyina ne se udi ka kasa tia unua panyini se na odi he na otu galam se e na se bi ba ya o de wo so de o ba ye professional na aboa kuro no enkuromfo na yesu so mu tu omo nua ni nyina tu ko mu nya ba bi nidi omo nya hwe no mu su de na obaye so nti cha ade de bo ba no eno na de bo ba ade de bo tachi no no de bo ba so enti nyema bi wo ha ya na yenyan se ade bi akoso e obi fende e obi tan no wo ye de anyeyi ana se video bi sa beto abonten a ame no na me type comment section ho pa okọ utie comment section abehu de una abehu de nipa dodo na eka ana se nsem ma nipa dodo ni bisa dodo na ebisa se aden Dormaahene oji bibi afiri Asantehene ho ana ebe na afa enyeyi me tu ekura Dormaahene kura me no mpere hwe na Asantehene wa se mujua won se bibi ba Asantehene mu pe na blogger so mo ha adwene ensem bia so mbekwa akofa na agi he kakra mbedi enti ensem bi okura di kwase na wo se ba ni ensem bi okura di kwase wo fa kwa utwaba ye wa asem bi okura na ati obi edidi panyina atem na wakoka kire panyin enti ni president onu waka wo na waka ye wa asem bi okura yam ni kwase ye ka na asem bi wo so bufu so wo tra se entena na wakoma ye oya so wa wonim se ade we ye nokore ni ye dane no so ti ase hwese ye pese ye dane nkontompo pa ase nokore ni adane nokore se nkontompo hwe dia ato lumba eyiri mu mienu enye yesa enye sa lumba ni yiri asem ya kamnim se yetimi de yese ko ka asem court ewini yese he o mayo etimuni na ma yehu se se no kan no de yese etimi di asem ya ware me he etimi gina court ka se lumba se ye maye ntwa me photo ye ntwa ye de yese di asem awini o my Ghana what yese aden yese ake ye de yese adi asem se nye maami akosua friend say yasapon yiri maami praman na ni din no nimo maami me penaman o prema o man ama o man no se nye maami na enyansafo e na se ne nyema bi wo take videos wa kenne yetimanya sofo pon a wose ya anye maami ne ho ade e wo man Ghana ye wi abeka se Christian country we Christian country nana ha egusu din komo yan e say ye na Dormaahene ka say utie stand na wo achi na real e na na say enye onu nko an na ti bebi kasa e say bo che de bodwa no obu akwa betimi hu regional minister no ginam regional minister no ginam no no mudi nkomo ti ankoye asem a e fa o man no na di mpuntu beba na e ko divert ko fa tene e ko fa yi eni ka na wo kasa wudi hu yawo se ba ne sa hwe on say ye woni o bebre o man Ghana ha on bebre na de Asante ho tan na ebu o man no so ti ase de bia me ka me say aduru time say ye de region bia no adodode efiri obebu o man no ni ye hwe region bia o metima survive o Ghana ha why aduru time say ka region bia no e me efiri wo ba no enko ba bia ye fa nya region na akasa ho aduma na ye hwe wo mo a o metima survive o region no e wa ha why ye mpe no kure o ye mpe no kure Dormaahene tima force at the time ahye nkrofo mu amanne ebunu ni hunu ni Asanteni kro nti o hia ne tamfo kase aden ohene nti baye no baye no ye wom different type best 5 or 6 kra so kase baye no mu ahodo so ti ase ebi mpa de pa ebi wo a mpa de pa na so obi wo kro ntimi siesie no ho enso ye baye bia oto de papa kra wo mfa ne no ho obi wo kra o de ade kra ye ho so mfata no so ti ase ye obi wo so ne baye no oduru ba bi obeduru bia na de ho nyina man so enti ye onema bi wo ho a wo se wo ye ohene a eni kwa se wo ye wo ho ne ma basa da be na Asantehene be ka bi ne ya bakwase bibia Asantehene oba ne ahwera to
Ya trap so kana so won ti ase na so do record beti ma kanta na ba na me gina nkata nya no kure so obi da ho a obi da ho na mfa mai so na ona na ka asma chira chira wasim ko bisa papa woni me no na anyini una na anyini una na anyini do kana wo se nya no kure na so wo krata bi anyini che na fa brai na de aba so ti en komini aba na o na nse en che kura o se ya na do mo so ta prapra ni kro no mo ma ho ye fe oba brekum so be prapra o se nke fe efe we efe na nim se sad no yere insult oh woni se sad no yere insult ani se ye insult o pasisi am no na tifie na me nko krom na me nto paste ento blush nka wo se gia o be use na so osia pro why emomu de indirect e dey asem na Dormaahene wo yi ye woni ma bi wo ho a wo de kwa adwendwin mu a ade na papa na ye na make sense obi krom wo se ma so de se me ko prapra ho ade wo ye djuma zoom live factory na na be da wo se na wo se wo krom ho amane ye se bia o ya kan ye ho abom enti e bia da sei ye je no atwini e de aduru mu krom ho o ma mpanyimfo invitation o ma je atum ya bo dwan atwel no ba be prapra wo so de ko prapra obi krom na nim so de pra ko to obi krom kura na e ye duabo na e bia no mo ye we nyina e be de ye o yo mo ya kom pam no ono mo ye nya kom pam o ya mo ma mpra na ko pro obi krom se no apre do ma ho wie e se do ma ye fe wa pa we bia ma do ma ye fe because o tena hiem aba no hini zoom la yo hu bi da wani na wo de bia wo de just ko pro obi krom ayin for the sie ka ho na ne ma ni nyina ye fe na sie ka ho a ye di zoom la yo anti committee ono ntu o mka bosume na nko kro ni ncho mo so no mo praprai okofo ho mo ye ba ya no person so e ka ho be na ye fe o ka ho bi na ye fe o ka ho bi na ye fe obi an sini kwa sha ni tina wo pra so ti ase ba be ko obi kro mu a oni ne wo edi enkuta ho na wache ena kro mo kura no enti ba bi o mo ko ye no ene Dormaahene ho no hefa ne so bekum ni Dormaahene fa ne so fi bekum na bo amane ase na ti fa ne so check breakfast na de be hia be ka kire na de enti ba bi ko prapra obi kro ono wo na nimu no wo firi ekire e be prapra onu mpo no kablekum mpo no se ko Dormaahene ko prapra because mo na mo hyeto enti je mo na se mo firi mba krom se mba be prapra krom ate na how to fie na obi asora no pa no afa praye e wo wi ade so fie ayefia enya temidi e bia oboa me oboa hwan woni mo hia oboa oboa me hu se ma se na so ya kwadwofo se ka wo mo so pene yan kom so mo ya kwadwo papa o ba pra obi kuro ba se ngura ndi akwa kina kana kuro no nkrofo be wu ho be pra se ngura di akwa na pra wo de ngura ne kwai wo ba pra wo se ngura ndi akwa so mo bola so ho be mo bebi adi wura gu a bola so han pa Dormaahene fese region o Ghana ha nyina wo sese Dormaahene a on to penti mo obi an penti ni kuro ne nkense na on pa obi ada so no mo so ne nkense na ye ko e bia egu akwam e bia egu akwam ni kwa so hene ye sa o ye de tun so ne furu owura se meti asisi ai na ma sore na ma kokon ma wura konfo bi fie se e be prapra ho na ma body man na mani tubiri me na mko pro bi fie man me ye dmo zoom la yo nana ye fa ye na e se American fo e me ka se ombe krini Ghana amaya de ne be ka e se Ghana ye ni ehuni ye se ha efi ani ye di ehuni en ko be so ombe krini amaya okay matiase nana ye fa ye na Dormaahene semi nyina esi Dormaahene dia me pese mba kana sem bi mu kura so ohene a wonti afutuo no ne ntuma tibini ohene wonti afutuo ne ntuma tibini eno na be kan twato anti ne bi wo a onya na se ntuma na ate o de abini na chichire ne hu nyina why ohun ohene ye nti obi a wonti obi a wonti obi a je se wan hu se ade bi ikoso e pagya asante se bo anya bi a na wo kasa tia matiase na wie na aka so ye bayifo a se ne na me bi wo Dormaahene bono side na obonyom wo yire obi so wo ne yire na ko fa ya abura na ba enti to di wo na se be yi di ni hini dia adenti na wo so ka se police fo akobi wonti wonti ase na Dormaahene police fo ni ho police fo o so mra wo fie ho yi mate na ye na wase se wonya adaje na ye di nkomo ye na wase pa abusia enkomo na ye tena se aye die yi wadaro ma subscribe to channel no like share mo bibiara enye bi enhwe comment section so eye wo dia e na wache wadwen ama no aye kama ye di nyina besi wo ha sei na ya krawo medi ni oba ye asuama ye bo a Nyansapo TV so enie ene ne kofo black ene tena se edi nkomo no ye mfa wunsi ha sei da sene ye be send die share bio ya krawo Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo
Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Se fanfam ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame Se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo